Dumadong persapan ni soal na pertandingan doon. Doon namin isap-sapihan namin makita niya lakon. Jadi siya ay baru laho mauuse soal kubani na mabere golongan. Kalau ni golongan dong ko bere golongan lang kita sa hati ko ma. Golongan na belakangan non adong lain ni golongan. Golongan dong belakangan non na tahon pambolin pakaian ni. Dumay sa hapihan namin ini. Sa butol nila nga pakaian lang boy sa hapi soal kubani golongan. Golongan si Solomon. Si Solomon. Tahan magoloman ay mangguhumbani pihak dalahi ay mamampersiapon makanay ugas-ugas ni inang pakon bapa. Dong do ayat ini ya piso badik nini. Gotong do kesay inang lupa perpuranan. Lupa kay perpuranan tayo sa pari lupa kon yan ni hapur, yan ni pining, yan ni ya dempan gamping do malengkabay lupa kay ay mabuba ng rumah kubani sinabon iya dong artini na mandarugolomonon ay mairumah ni magkilani sinabon ay jondo sumali ilaksanahon ko. Jadi yang kumamdarugolomon na isaya artini ya golomonai tanda ni dos ya ni sidea laho masahapi soal kubani parumatanggaon do may sukunya gano ang gono sapari ang gono mamarforsa at ini sada naboru at penko doma iya at ini no parumatanggaon ko sapari man ngon buhay do sada naboru marton ang gusto ngopi mo ito marton singopi buhay mansaro kata ni dalan hala ni sidea mardual ba ni partonungan. Kadang na ekonomi ko di humal si buat na ni ko bani pergotong ni talon. Ayun ko sa parita ko sa nariyon nagtakursa ako kay kursa para ni peningkatan ni lang tayo dong si maninay ay ma ang golabo magpersiapon ay ma kay sarong. Dalahi no kanay magpersiapon ay ma ang dalahi pia anak berusaha mo na mangundos ko bani sa dabor. Pihak anak berusaha pagkatapon at ini bani na boruan ya onma tanda ni udat ni andon permenan yang sihol at ini ham sebagai inang di rumah ni nasiab oli. Kemudian mau ni baru mezaron kanai badik pakon ni ganut na kanai bas-basay. Ahado sa parilapatan ni asedong piso bani golomonai. Kung sa parikan somel do parinang naburuay mangose. Ano, kana dong sising sana ako siya lupa. Jadi, anggo sa paria ini orang tua, anggo mangose sinaboru, piso ay do na magbunog si. Ay do. Kana niyo say nadugsan si. Ay ma piso balik ay nino ko sa pari. Tapi ko sa nari lang ko sa iwe kan ko naman balik parugamano kan ko domay ako kan. Jadi yang gua garama at ini na buhay ibere mga kansarungon lang isarungkon lupit do ay at ini ibere kubani sidalari o matanda ni bulat ni hubang buto ya kita nalapaw perdong untuk merutang. Jadi kan ang sa parikan ang gua garama di anak boro kan modum bali sa tempat do ay at ini gua sa pari. Jadi gua sonaryon dang sa parian gua ay ipakai antol sigaramon makai sarungon iparpodoman ya harus dari ini abarani kan ay matanda ni ya kasi mo dumi rumahnya san ya do mahapon pero kami jadi langbe dongbe mengganggu nah masih anak baru ipatugas orang tua ni pelani doma izaro tanda. Itu kan di Jakarta kan Pak. Iya. Nah sering nadiga bahwa pada saat golongan atau jadi persahabatan naik, nah ijai do isa rumpon bani dalahi atau sebalik ni kalau ibere boleh nemu mungkin om mana perlu iluruskan ham apa tuh sebenarnya filosofi akan asilan isa rumpon pada saat air. Nah jadi asing boto mungkin ijon tiga
Nah, mungkin sebagai nah, jadi kita boleh dijelaskan bahwa ada dua filosofi di Ajaran Isarungkon. Ya, terima kasih. Saya kusukun Mejenes. Masih lang Isarungkon. Masih lebih. Kan bukan terlibat dia masih sonai. Halani on kan golomon. Golomon on lang mitor dipakai. Di golom mo. Pagkusidas imah ni baru dipakai. Ayo kahanya halani iya golomon si golomon. Lang pamer-pamerok ko na yo kaya ilo-ilo man kasi ang godong na malaksana ko na yung maizin laho para pa ko pagboro doon malaman sa habi para mapasahan kurang pas. Alam niya tara si Bena mo dahil pa ko na nagbusa ulo para pa kong pagboro. Halan niyo po si siya pa baru ipatuga. Tapi halan situasi kondisi agepe praktisin ay lang minum bisa nonton. Jadi bata halunuban mungkin sonari lang belum para tanya jawab. Jadi sonari bicara tadi masing-masing boleh pada saat tanya jawab. Ya. Countries like Russia see a very different opportunity. Jadi itu sonari Jadi poli bodo mu petorang tanya nok kanain ko belum isi sudah men jadi kan siap maai doma kedua belah pihak doma setujui penjaga tiki nokan bani namampere golomonai atau bani na lalu anak berusaha buni para anak rumahnya anak berusaha di Pardon memang doma tidak salah sahon soal naha pertandingan. Jadi yang go sunarion somal ni tidak ni sinaboru senin saya raya makataon na soma pertandingan aku ni tersaku bani orang tua ay mahuli na isakon bani persahapan bani naparumah persahapan. Jadi korsa paima pajabu atau parumah atau patapay persahapan untuk kedua belah pihak. Korsa ijai pihak perboru atau pihak peranak ini aiman nalaho mentriakon ini si bubani isi do nalihut bani nalaho parumah persahapan. Semalni yang gosapari ang pihak peranak sebetulnya kalau parumah persahapan pelang dihut tentong ni. Lang dihut tentong ni masa lang dihut tentong ni kadang buru ni hinang na daw sa daw ni untuk si peranak kain ko sonarion kadang ni malas nuhur ni ihut-ihut mga tang kumabur ni bilang buru ni sa parumah ni ihut sing para salah ay kadang ni malas nuhur ni kan kawin mahabi panugulat ko ni buong doso na ay tapi ang gosapari patang buhay kadang ni bundi na ito nagawa. Jadi si persiapan menunggu lang bepala pagandang kanami iso ang kalani so malmay ya tumbuhan betusiay betumbuhan sa dadayo betusiay na nilopa sa betul ni ibagas artini kapamanay dua sada idarat na idaraton ay untuk anak burzabu na ibagasay holi ay kubani artini sinabol sada holi ay sa bunga na mahubeni bapa sadanari ay holi kubeginan, sadanari bani sanina. Baru anak burzabu at ini holi na idarat. Ay masih persiya pakon ni paranak, pakon ni demban na dok niya tuban. Yan. Ay masih persiya pakon ni parboru, sa betul ni ko parboru demban sisay dok-dopi persiya kon. Jadi ko sa pariso malning ko malang parumah persahapan juga sebetulnya ko sa pariseng dong persiapan ni ako secara khusus kembali parboru kalani si Devan Jalohon parok ni kalani manir do sa pari das na halang saut dong mulak maramburu na tinutungan na kumano kay paranak uwasan iya kalani iya rok rumah ni calon tonton ay masih persiapokon. Jadi ay perlu baru
Ondo masomal nuro lang para birang rangi hita biya do masomal ay terlaksana ay. Hanya anong ison manggong. Ano dapatan ni manggong? Ano dapatan ni manggong? Dong masiyat parumah persahaban. Dong maitutuhon, dong mahaganon pagsolosya di sa pertandingan, dong maisahabi bani na parumah persahaban. Tapi ang sa parilang boy ope ilaksanahon tanggal. Katigan tanggal perkawinan. Mase halani paranak sa paritan na paranak mangunulak dobe rumah ni si Dea ayma nalaho manriya atau pemanukun guru. Sa pari manukun guru na pamboto tanggal 3 do sosok bani parumah tanggaw. Manitiari nini ay may asidong istilah panggongon. Jadi kalau masalpu dapat arti ni panorang na itutuhan ni guru roh mause paranak rumah ni parbor membuat tumbuhan ay magoran ni tumbuhan panggong katugakon tanggal nasional arti ni jadi benota perkawinan ni nyobata. So nariyo doma arti ni pada ni roh ni ugama gabi hubareza maon iboban nalako manggongon ay marpadan atau mangalap ting-ting ay mase ang godong sunari dong na masa agi nami i Sumatera agi shelter dong na masa on at ini ya kubani kita pasursan Korea atau tepan kita perlobe manggong baru perlu persahabat on kejadian macam merten non hari masa isi madung sunai kanami humbe di PP doma masurati pimpinan pusat GKPS asulat ngai dilaksanakan maningon dodong lobe persahaban baru iikat pulang palobe iikat baru isahabi ang gabi si madungon lang boy sunai ang gabi halakan boy besi madungon pakai lobe isahabi kan baru siya jorema baru mah ibawan tibani Kuria, halani sonon lang pita si malungon at PKKPS kasa si malungon. Lang pita KKPS kasa si malungon. Sana do ada si malungon agin ba ni Islam, agin ba ni Ekap, agin pa kung ba ni namarugaman na legan. Diyan lang pita KKPS. O perlu kumang foto-fotoon perubahan nasional bagus penerangan namin itangtang ka namin. Maningon do parlogi perlu magpasahapan baru mangarap ting-ting. Ay do pena soal waktu holi, boy itu tuki kasi nahapan orang. Boy waktu, boy di bagas nasadari yung usahawan ng ganun, tapi tangkahan niya harus ikuti kahit pinutara. Kasi ulang masaya dadatay. Malani, sa lupa do holi o, sa mga piling na irekam. Kan go piling maka magbalang dito. Di bagas nasasabi niya, sa Rosa yung garuman ka. Kita ka lang niya ay, boy, itak na sa minggu, 2 minggu. Tapi ang bodong may papasok sa minggu agad ng panay, boy, do'y bagas na sa siyang dokusyon, tapi pagtini, tahapan ni, dokusyon kape, dokusyon kape, dokusyon. Lang anong namagong. Ay pagtini, bani, situasi, senaryo. Dok pa si Manggong, Forza, Paima, Maralo. On penuhudo, may ilaksakan na ng kita, Forza, pay mamararap ay mapasirsir ko parana pasirsir ma aganupan na perlu ini demban ay ulang koma ang godong ma demban banis malungun kita langadong istilah demban passing ang gonalaho baru mapasahapan pakon ni nalaho mararap maningon na dupiat tubi doy singes ay ganupan demban natin ulang ge ima bando husin demban dong ay kurang pas. Kalau niya, habis si Marunong gado marden ban isur marden ban ipangan doay. Gado may suluki den ban ipangan doay. Ya. Dari jauh dia alami tilah, dia tahun denpan daripada kurang. Terima kasih. On singesan apuran sebetulnya. Ini demban ay apuran, jadi demban apuran ni dua say ipakai bodo singen. Memang ang godo ma apuran niya tahon dumalengkap ay kanupan da iya tubig tene. Ang godo demban dong na so iya tubig. Tapi bagus, terima kasih. Nah, ay baru jenges. Ang godo magaran ni apuran, manurduk demban apuran ni dumalengkap ay kanupan ibagas. Nah, jadi das kubani na maralok ng kanay
Anggola pelokan ini tiki mararok koli ya sengo pelokan panggongay hay ilaksanahon bani na mararokon ma dua use tumbuhan sada maay tumbuhan pararok sada nari tumbuhan panggong igalang makijay. Jadi situasi ya sesuai kita. Nokan ketahuan dari situasi pada udah kesapari kan kulo magdalan na ilaw sa rumah ni AGP 5 kilometer di dalali di sapari. Anjaman to sapari parumah persahapan ng golang bongit lang jadi. Singong kasiya. Singgoy maningon agi mga lupon. Maningon sore-sore do si golap das di rumah ni paranak. Jadi ison ini bani na korsa pay mararok do manok kanay pasir kanupan kalani situasi sonari onma bani si malungon sa lutur ni soal mararok pesta kalani dong isok pesta 2 hari do pesta bani parujukon ni sada nyomba marpesta di rumah ni Parboru marpesta di rumah ni Paranak masih sonai kan tong suku-sukun masih kan boleh pasada nin anggo sapari maningon hormat do boru mangalo atau pe menghadapi tendong maningon iluluan do artini tendong ni isiamuni manjalo adat nagok kubani sidea nah anggo rumah anggo pasada pesta ramai italaga ni manjalo anjahan anggo sabutun ni sapari langboy di rumah ni boru artini tondong menjaro adat artini na gokuban man ni rumah ni sultanay. Jadi senaryo aseboy terlaksana ay tiki maralot ma artini roh paranak mamboban na margoran mase halani tiki maralo pa ma kumaboy ipadalan siya boru bani tondong ni zenges tulang ni menjalo. Jadi kori ni holi ay pesta di rumah ni paranak do tapi ang gopa tulang ni Parboru do masenges ya dapat tiki maralo ay ma artini jalan keluar kasi ulang koli artini roh ni tulang santihari daw artini pasangapon ni manin jadi tiki maralo ma. Jadi yang gua betul ni, konsi pas somalot namin, ya, di rumah tapi maningon kita do malas nuhu bani borutan ko kalau boru kita, sunay ko age malas nuhu bani narapalmay. Jadi on sada perlusi dingatotan ko basi malungon maningon duhali pesta palahon, rani bani pesta palahon na maiya mambere parpaikat ko bani boru. Tapi ang ko'y pasada doon ay may balibay na sa dapat ang iba perpaikan. Jadi do menghujai ni nurnani tiki mararok do masalose ganuk do misarati ganuk mulak kita otik ku atas at ini pa ima parumah persahapan on adong kape nokan na lupa soal botas lutas se silopusan ni Paranak lako rumah ni Parboru ya memang dong do izonay tapi dong na kurang kope aha do silaksanakan bani rutas artini rutas talon buka horbangan Parbona ni Andar Lukosyai Borkostanza baru rutas dinding Borkostanza lang rutas be Borkostanza. Jadi kan anggo nasongal kan dongal nasongal magano parang gugol starun isi-sisa doa itu sana untuk saparitong do anak berusaha do menjalo rutas tarun pakon ni rutas dinding masih kalani anak berusaha do si pabotok-botok tarun ni tondong ni tapi sonari halani kemajuan zamanon pemerintah ma na menjalo ay pemerintah ma duta ay tarun ni pemerintah nama atau tarun na ganuman jadi si dia may mau kili isi do na menjalo rutas horbangan on ya na siya mungkin tiga-tiga boy pa na mga ingat ang dosapari sa dahuta halali sa dahuta marporang do mangon marparit do ay huta ay dua do horbangan lo kaluar pakan horbangan lo masuk on isaga dong do pangarari-ari say ang dosapari ay dong dumulu do may surati say ari-ari ni ise sa dari on marari-ari menjaga horbangan
Jadi on naman jaloon ay ma parhuta atapte boyo benoka at ini kedua huta isa-isa ay ma pengituan ni huta. Ang godeba dong ya tahon at ini nama poso sebetulnya lang nama poso masih lang terberi tugas menjaga hutan nama poso menemukan orang tua dong. Jadi siat ay baru ma perbonan yanggar perbonan yang taroni si maon perbonan yang taron at ini boy doon boru tapi yang go sa parion ay ma garama na iguta ay go sa pari kan iguta kan magtangkad o rumah mulong manak boru sa danak boru bagas sa rumah sa naroh do dalahi margitar disay margitar apalagi tangkasimin do rumah ay sektor lupusi kalau rumah di sektor lupusi kan maniwan di Bali at ini perbonan yang dan mag-usapan nila. So naripe, maniwan laksinopon doay, baru Borkostanza. Ano ni maksud Borkostanza? Ang usapan rin ni Ihuta, dong do tanza ay ma isyamun ni Labak. Tombak. Atak nahadong pinahan atape binatang pagtak na roh. Di ko diya ganupan. Ang godong sunayakan matatay. Badiyang pononan. Aido iban at ini lako mananja at tinay mase ang gola hurumah ma manuani borkos lawitan sa silang mangula isi maay botoni na burwon ay marsahapi rumah ikaw rin patong bagili sa manitoro luto jadi maniwan yung manhon malobe yung manhon malobe baru dokter si borkos setak nariman baru das irumah baru na ipadas utas dingding banyamak anak burus masih ia tahun utas dingding on perlu mabotohota ang gosapari sa rumah anak burzagu do na mamboto sa rumah ni tondong ni padiarkon tak nadong di sana bocor rumah on ma tanggung jawabnya anak burzagu ang langsung iban ba ni anak burzagu itas-tas madingding itas-tas madingdingay may kanima audisonahan mga format ay ma naiso itas dingding galar maay siya tigalar ay baru ma dagit ko mapasapan das mahubani soal alat ganupan at tigan na mararo at sahaon duma ilaksanahan itaon hanya opat orang konsol no kanay membayar tutas tagunayo. Kotik pak. Ya. So kung narong do tali butik ni Burkuay. Ya. Sada kasanayan ay ma butas talo. Ya. Dokter siya ay butas urbangan. Ay sa lupa lagi. Bukan kaya muka hurbangan ay ka na. Talo ay man ba ang kusuran sunanon pemerintah. Ya. Jadi yang urbangan ay man ya tahun panayanan. Yang orang tua buta. Kalau ini ada naman jaga hurbangan. Gua koreksi woi, tapi pertanyaan nanti. Ya, terima kasih. Jadi maralo domanok kanay maralo pompe doma somal ini naik pematumpu na ganupan body boy pagantol kita baru pesta umpe on manok kanay isa do marpesta rumah ni Parbundo atau di rumah ni Parana. Jadi dong sonon halani situasi kondisi na somal bata halani kawin mawin ma gati humahubani simbalok gatian mahita katinggalan soal may perkawin para palahuburu age permain anggo hubani simbalok kawin berutang di rumah di sini mahorsa karena memang anggo dialog kita baru humbesi dia di rumah kan mahorsa masih perlu kita hati-hati ase adat nito na magdalan isa pa ng kasokata o perlu meningon pakai kita at pinila ho menghadapi ano siya ni kuno kanay anggo
Palau baru paroh permain maningon pesta doai aduasi. Jadi ketika kuban soal aku kan elaku halak tapanuli. Halak tapanuli. Soal kata, soal adat. Roh si dia, ope holi boido paturang uta beyaha soal namar salah sa dia ganu panon. Mitur ay 2 tahun di sini ada taham nun di rumah konniku. Ada cimalungun din ako. Cimalungun dua ada sa bahasa Isondaniku. Ay 2 tahun, 2 ada sa bahasa Isondaniku. Bahasa Simalungun pa bahasa Indonesia. Lai kun helak boy niku. Rana siyam niku. Ya tolong kamau diham na siyam hanami langdong persahap nami atas malu. Bagus niku. Upatulog man na siyam ada urusan ina na siyam. Ben na siyam sunod na dat ni niku. Dahil na dat ni madrasa ko na urusan ina ni sementara. Sampai siap kor sa langan ng buhaton hata nalim supalid 2 bahasa. Das ko ba ni pesta boleh. Ay ma, soal sa diri. Nah, kasi sa betul ni masih boleh terjadi 2 bahasa atau dominasi bahasa nalegan ibon nang ikuasai soal adat. Nah, so na ito parimay ko tapanuli. Irumah na siya mapesta na kaglang boy sa dos adatan ko. Masen ini, iya rumah ko hibul do ulu ber ko kumitun do ko. Nasyami bola. Ulu ber nasyami. Ansahan ko do may berekon, ulang itarik niku. Sing dombet nami pasangat ko siya itarik lang nung sunay niku. Ang nung sunay niku siya naaman ini. Ben na siya pesta izon, hanami roton puluk kalak. Masih 20 kalak isi naman jalog iyaw ay nasa ropuson. Langis on ganun pang buwan ako tututuro. Paling-paling tandong ang tulang dan ako kuli buwan ako bison niku. Ano? Jadi ay man. Pesta si dia siya ay. Kan? Pesta iya. Si dia takal ito kukal ka na yan man. Lamulak. Marsahap mau. Ubani. Pulau-lawat. Nasyam na yan niku. Mula sa daron 2 adat tadaniku. Roh na siya rumahku adat Simalungun buwan na siyam. Rumah na siyam adat na siyam ko baru langgeng kita dito. Iluluan ni Natoro. Jelas ko tahu. Kita mulai sa darion doma 2 adat. Apalagi ham. Tundong mungkar. Tulo adat manungko sa mo. Jadi Simalungun ben na siyam dong si Dalok Solo. Si Dakot Solo. Sulukku pakai hambu rumahku. Sulukmu pakai rumahmu. Oke niku. Terima kasih lah ini. Iya emang tadi di mah nyombak, dong nyombak. Lawi bon madeke, deke lang datang niku deke dan panggung dan nyatur di bono niku. Ya sing dong ko boto hisam, dong masa dong baru nangis ang makursaw na niku. Ya maningon sunon ono dai. Perpudi holibe kami nung kalobe. Dayo kain ng namin, ay na napaglobe niku. So kung kamlobe dayo kain niku, nanyaturay niku. Baru hapudin niku, mangiring na kami niku. Iut ko. Jadi kan maningon tegas do kita. Kasi ulang idominasi si dia kita. Orang sering 5 hita, sana si dia. Gabi hata niya, yung gabi tuan rumah, kan kamahebat. Nah, apalagi ya, nasyami perantauan non. Ini ya, bahan mak, dos din on. Ay, ini kasubutan lang yan, si Sol. Ada. Ay, maninod namin Sol, ubani, Sol, no kanay, ketibuhan, agape, Sol, mananay. Ang goy rumah, tada forsa. Ya, katatama. Kita tutup kita, 2 na sa hatay Sol ningon. Agak nih, diut kan do. Akala ni, tapi na, hubis dia. Lalu kita membuat kubani, si dia kan, usaha kita do pasahapta at tinaboy mga rusak ni sila. Pero sih. Ya, jadi acara pesta ya merdawan, acara pesta 40 on namin ulang kejadian mulai merumatangkan yung bata ya sarihida mangutotoy. Isin baru merumatangkan ke, dan sa dosi mapesta. Alani dong sonari ini ya posisi awan kan mengarukan undahan siapa kornya.
Manarukon undahan siya patborn untuk siya pesta kan. Isa daw siya kung masadaryon, hindi ba siya malungon lang adong o siya sadari. Lang adong daw sadaryon, lang adong ay, napagkanan pebon. Pagkanan pebon, di ko lang yan sa kukita, mulai malumatang ka siya, mga totoy ay. Lama kita rumah itu tuh tin, makabi tin. Kejadian, mabahat kejadian sunay. Jadi masih ada jadi berahi ke sunayan. Memang ilang korset ke sunay sa balik. Rumah itu perbulot tuh di daroh menori sunay. Onpe mungkin pati ini menarukon indahan sa patburginon. Makboto na siya mahal dapatan ni menarukon indahan sa patburgin. Oleh kita bahas kita, belum nasi manfaat sunari, orang besar. Artinya menaruhkan indahan seperti itu. Halani, igor sa kita lagi botak kita, masih. Sunari. Oleh penesiam suku-suku motoran. Ahado artinya menaruhkan indahan seperti itu. Ada dapatan ni, paulah limbas. Ada dapatan ni, agen apa jayekon. Ay ilan nama ganun. Paulah golongan. Ang saparion, kalau masih pesta di rumah, ang sapari, halanihin rumah ni Parboro do, artini rumah ni Paranak, artini pesta isa, yung kayo rumah ni Parboro, lang Parboro Paranak roh kusay, kalani pesta ni Parboro. Daspe, si bukan di rumah laman mangusay gorani. Isay ma ipakehon ganun panmandrasahan pa panamake, bulang pa kun ni gotong. Jadi siap ipakehon ay ini kalau menunggu rumah anak berusaha untuk siapa dia ada orang dapat istilah melakai rudang saidangan. Rudang saidangan on mabai adat si malungun asli doai. Rudang saidangan ondong dari bunga rudang saidangan dong dai ini ay rudang saidangan ay ibandolong isai ya tabar-tabar kukusiay sakal sipilit. Ang tabar-tabaran ini sa pari manambari. Ang sakal sipilita ko dong uhur ni harap kasi pilit. Walang masuk. O may paragi iatas ni ulong anjahan paima ilakayon dong ketulog daya ilubin niya ina lang silog yon misili lang rumah. Ay man putar doy. Ang golang putar isa kay rumah. Ano masih ng putar. Hala, niyan ko putar ay taridah maisi ni hawuron. Ano sa pariman mo po sa kulay, baru malakat ko rumah, baru makorasi di rumah. Doko si rumah, baru maatin mambayan padalan on demban katini na bayu. Ay ma, isay ma siya, magpukatutur, na marboto hinan, mababa ni so, katini na bawal ko ba niya, mababa yung matang ko, baba, pamahin ang rumah, matukar ma siya, hiyo dong adat niya. Siap mertukar tutur siya mandembani ay mademban na bayu so mga katini ang baruni on madatulang on maon gus maisay membere siluah ay man gusto na rin kan ginom naman to siluah padahal siluah ay hiyo na ro ay man ibere gano siluah di rumah do ay ibang bere gusto na rin halang situasi kondisi okay tapi sagala na sa roh lang dapat to siluah baru mah paulak golongan. Ngoktan golongan mo pinibere ni at amburu ni hubani. Ipaulak mai hubani si matuan. On mamburu golongan na ito masuk kamhinan batu. Izon ko paulak mahubamu ahanay gareham hinan indo ganuk hubere hubamu. Masaud ke. Jadi ang gusto na rin lang anong be paulak pagkasumani. Kung sa pari, doon na magkasumani. Ang daw dapatan ni sa pari, magkasumani. Sa butol ni pagkasumani ay ang golis pila. Basta Indonesia kat niya ay madayang-dayang. Ay do tak no. Karingat dia ay mga kasi cingis terus bani at saray. Ondong do ang paulak amon ay berema sada dayok buru-buru kusyai sa gandeng kalaba boras sa gapi on
adat ni lao paulakon ay mapagkasumani. Menarukan das patungin do manukkanay paulak limbas. Ya, paulak limbas do ko siro parboru rumah ni para anak pero mahuma rumah ni parboru. Mase igoran paulak limbas sala di saparitan dalan marlimbas by dong poyon ay jadi na usay la ho limbas niya ay rokala kay paulak usay normal gabi boy ma usay guzon kay para anak pa parboru lang para man buwan si buwan na maradat be. Ang kuwi na hituban, boy, purilang pe, boy, ay man ko mapaulak limbas, pasahon. Dok posisiyat para anak, pasahon ma. So maldahin ko bata, dali si malungon, ya, kung sa pariya, si dokahan ni may sa minggu. Rap, pakon ni, ya, si matuan, ko sa ipansaya ma. Jadi pansaya no na, sada hudun, sada balanga, 2 galas, 2 piring. On man ipaikat. Kene, on man ipaikat. Jadi masih sonai, masih hati ini mermatangga sila itambah sila mau lihat lupa naik. Jadi memang secara ringkas kini sesuai kubani penunjukan halani bahat de pilihan suku-sukun anggo dapat orang jadi meca ada holi gabe manukatu. Tapi belum masomalon ikorsahon hanya sonaha untuk makorsahonai ayo nalahu si pada sota seperti ini ahak sonaha mambayan torsa merdaran adat on terlebih banyak adat perkawinan sonai maninurul utik lobi sebagai penjelasan pekerjaan kita oleh bani tanya jawab ya. Untuk nama rukun dalam surat Al-Qur'an mesin dibagi rasul Asih boy boleh bagi pertanyaan nanti oleh masih saja masih perlu filosofinya ya. Alami kita langsung bagi bagian kedua. Sedangkan bagian pertama yang luhur marsaf ada. Jadi kalau asli masalah hamnya lu masalah ada kawan alami kurnudo benami baca ise ita membuat pasapan di bagas adat senahan kata asli. Ya. Terima kasih. Kan saya sudah masuk suku-suku naik kan. Jadi nunggu isai mah oli agak kita Ya. Jadi menurut kami Oman adopsi susun bahwa ada 2 poin. 2 poin aima marhajabuan pohon masuk bolu. Jadi anggona hata marsahap aiholi termasuk wanita sukun-sukun atau tanya jawab atau mungkin anggona poli warna sari. Ini kan bagian daripada yang 2 ai. Nah, jadi mungkin mau lihat itu. Habis nomor tertulis John bagian pertama. Ayo, dong di bagason bagian pertama. Iya, Po. Ayo lompat nasi bagian kedua. Jadi on kan kita 2 poin untuk kita. Jadi anggona ilobion aima pengantar. Kata pengantar untuk kubani 2 poin on. Bagian pertama. Ya. Ada kata pengantar bagian pertama. Oh. Bagian pertama, nama pertama. Ya, terima kasih. Oke, ya, oleh ya. Jadi kami kan di sini tuliskan merpakaian nasumahan. Nah, jadi istilah merpakaian nasuman on, anggo iya ma artini anak berusanina atau peta tangatur, langgoy markaus-kaus saya, langgoy marbatik-batik. Kene, anggo boy marsas lengkap. Nah, merpakaian lengkap jenis nih on sangat kita hargai karena kan perhuntul isa bupe artinya mengikutkan ini tutur anggo boru do isang pilone kasuhuton man ko tongtongnya isya mun kasuhuton man anak borusanina isa mun kasuhuton ulang ko may simpiloni madani ayma sebagai tatangatur na mga aturan ko tatangatur lang mo'y mardalani mo'y mardalani tatangatur da on man tatangaturon ayma anak borusanina. Anak borusanina, pemaningon ng rasahon doon. Ano sinasyam, sa betul ni, ang isa tatangatur, itu sudah otomatis anak borusanina. Jadi ang anak borusanina on, maningon, dong do adat nyon. Dong do adat nyon.
Anggo nalaho at tinin ay maturus anak bursanina, magdalan hiyo duay. Padalan do hiyo ay, bani. Jadi ulang isolom anak bursanina, ulang iban dia dato no pe. Jadi dong senaryon, ya kalau di sementara bukan, tapi maningon adat, maningon ipadalan do demban. At ini laho kuban, maradot do. Pinomatay sa 1,200 ay batu ni demban natin. Iya, kalaniyahan, on man ketinggalat ta ase sonay hita marada. Coba na siyamda, anak bursanina, paling sigit sa minggu iya harus bolak-balik dia awang na bursa gudua, awang tentong pamubus. Ya hamba na gusto na online, ako siya terlalu raya, awang mobil. Lang lo iba na, iya simbah dalam minat ini, mobil ini. Kung tanda mo tao na, ya ibahin ma, boy, mang tulo ariyaw, ibere orang 100. Maningon ni hormatan do, perforsa ni ulang layas. Anak berusaha bisa naik do, apalagi anak berusaha. Maningon ni hadap do ay at ini, on forsa tampian, ibere do ay mangan na yung tap do biya. Ay, man ko na lang, manulong anak berusaha, baniadat. So nariyon, ya ako magpian anak berusaha, magsenes ko na Praktis niya ito sa ikaw. on do mambay na daton lang, senges. Malami ang goroh do hita rumah niya anak berusaha, ibere hita mangan sila senges, suami istri, isurduki, iban marbatun niya puran rumah. Iya, pagi purnginda, roh ko sa kumpeni, marliti terus. Para dito, may sarang ada. Lumatugas niya ikaw. On, pagkasines na, dong, kumarapat na ni Sun na. Jadi on dudo on, at ini, ase hormat, adat on, maningon format to kita menghadapi anak bursanina, anak bursabu, godong anak burmintori. Sanay ko mga kibursa. Maningon cenges, ang baboy, hindi no siya mangan. Cenges di sini, sunduki. Cenges, ang kulang tumamagirang sexual duit niya ay, tapi penghargaan ay doon na perlu. Ay, dito, sexual duit niya, penghargaan niya. Ang gorong na iya, ibere mga kong minat niya. Hala ni, ang kuy hutay na kamaririn niya, ikan 100,000 sa dari. Hala ni, lang dia, gusto man kasoman. Kung masilang ipikiro kita, apalagi son nasyam, 2 jam, marmong, baru tembus. Nah, on kasi perlu, on pergeseran. Kasi singes ada tahun maningon ran, on si bata, sa tabi ko ba ni kita na, dong naparpolita si Marunong, balik sa makulat dulu, on, perlu roba. Iya ko, isa na kursanina, bayar. So naik panortor, bayar. Kasi malasuni, manortor piya singes. Kung manghuli, boy di sampai kita soal ban par artini bani parisungkol, pakon ni bani nomor kalina. So nariokan dong pergeseran. Ipaksa, maningon manowot gumitano, bani pangalolon, bani pesta. Itu kan, lang betul berasa, hansay rasa di son. So bak kita matuntong ini, manrogot, dong nauntuk, dong nasarahan, masam. Sing manompah, ang kamanompah dong dua isi panorto. Iya mamasompah, mawakili, rombongan ni. Nah, kung mahumpa ni parporo kan singes. Jadi yang boy isuting ay kan, jong singes manorto. Kurang sunod-sunod po matorto. Langgong sunod. Ito kali kita dan magkasama. Ang babadihita padupak-dupak dong. Ay mah marupak-dupak kan? Iya panorto na sa nijinges. Sabi ko sa ito sanay. Roh, ang din panorto manopat ya, manopat na yan. Iya hapus kita no hanya kan? Roh tuntungon. Ito guma. Kan singes dong. Ulang na ipasawal din. Lihut pa kun ni ulo. Kung masinges wall pakyan, itanok ko masih manohot. Hari manohot ay. Betul hari manohot kan. On lang si pasumarot. Sa pari lang ang kasunay. So nari on do ang kera na. Aw nang pindahidah mo sa pari. Ang borok panortoray manungundong dia. Dua panorto hujay kan cenges mas sulit man. Cenges bana suni manohot manompat ba. Betul. Roh ko mga lapon na gudong manohot man yan. Dong tulo hari.
jenges no, jenges muna. On sa tadi ito, dong ng buho. Dong na maminggo. Iya. On por yung pangkita po ito. Por na, so naipibig na siya sa dokano. Kita harus berubah. Iya, kita harus berubah. Ipaksa kita. Buruk na po ko ng hata po. Akan kita bukan mo kita lutong kay kami. Di pa ko tontong to ma. Tuhod-tuhod ko yung ngay. Ay, malang ko singis, panuhodan. Ang kuhubang isi. Bila kang anon ba, sa 5 taon terahiron na ba sa tabi, kung ba doon, marga sa lagi subaya doon. Siya kung bakit ba tontong kanina? Tontong kung humado ay. Tiarap sendiri. Tiarap. Coba na siya. Ngiri. Halani ko na manumbaho, kaya parinangan, harus tuntut. Harus dong. Nang doy lang, kung manampakan siya nang maningan-ninin. Jadi kami kataway ko kasoman. At tining ko, latest tatakan, iya ko, dong namaninggung. Ay naay, namaninggung naman. Kalingon man ako. Jadi perwakilan maibayan, 2 panortor, perwakilan 2 perwakilan jenges tumang anggo ipidio hopiay sangat-sangat cantik. Kedua si kedua pihak menortor jenges lang be sumana inunok kasanini be. Jenges mamanortor. Ay man, anggo padat misi malungo. Ay man, minun namin. Oke, terima kasih Mak. Tetapi Pak, sebenarnya so nakanay dumay isa tinita masalah nakanay pangangkatan anak urusan ina papan para dapat urusan. So dari Jakarta Budida bahag do salah pengangkatan anak buruzagu terutama boy do buru apuan yakat jadi buruzagu. Nah, jadi on sa Kakon di masa di Jakarta. Tetapi anggota Bukoto dapat banyak kan berusaha bola pada bulan namang dahil. Lang ano pada bulan namang dahil, baru pada bulan lang panggulan. Ay manahu. Tetapi ang Jakarta aha ang untuk kesepakatan pengangkatan berusaha aha do perlengkapan. Ya. Terima kasih. Nunggu. Oleh kan catat kamu dulu. Main. Kalau itu may singgung hama. Ay, jangan pakai sedapnya ay guys. Alam dulu besok baca kita tanya jawab. Kasi ya usahahon menjawab sedapat mungkin. Ya, ako malas suruh ko bahat sukul-sukul. Ya, malas tumanguru oleh bani seminar TBX. Terima kasih, Mak. Boyotin nali, jadi ali ganjangon, jadi aran dihang narasumber, asi patugas hama benani, anggo siol mendalamkan adat, ulang lupa on haganu. Jadi kalau hal ini dompe waktu kita lagi masuk kita ubah nih sesi tanya jawab, mungkin anggo berbentuk masukan. Berbentuk masukan atau nalang dong tak tulis bani buku kita kawan hal ini kesepakatan anokan bahwa ini masih konsep dan ini akan masih nanti kita akan perbaiki sampai boleh sampai baru menjadi beda buku. Jadi hal ini cuma ijon kesepakatan bahwa memang ya secara organisasi madong ijon MHM, madong DPP, madong DPC, madong perwakilan nih marga-marga. Jadi ini bernami untuk menyempurnakan mungkin sunari berbentuk bukan pertanyaan. Tapi mungkin masukan lagi masuk pada sesi pertanyaan. Majelis Lapar Tuhan Nabulun Engai Lapar Tuhan Nabulun. Jika lu dimban, ahal lu ibarat. Ayo Pak masukan. Nabulun MHN Majelis Lapar Tuhan Nabulun. Kiai,
Tulungan mo din yung banay. Gagawin namin, kita tegas. Ulang tiki sunduk demban, duit ni buat, piring ni Paula. Itu yang terjadi tuh. Kita tegas. Terima kasih. Asing banget di bawah. Itu. Bani pengalaman na ada bani jadi jarang mau rumah sepakati nahado posisi ni manuk perpiak ni manuk nanya masalah susunan naik. Nah, pertama adalah susunan di Demban, pokon pertegas masalah Demban. Nah, keluhan emang susunan dari Nabi Natal mungkin politik orang masih polosan masih lokasi musim diikuti. Dua hari kerja sekarang ini untuk kenaikan 20% orang terlalu baik kan kenaikan. Jadi sehingga kita dulu masuk Kristen, sehingga kita mulai dari jalan aja. Dari tulis semua sebetulnya harus berdiri berbere barang bagi burta kalau berangkat ya. Jadi hal ini dua masih frida. Ibadah saya pasti di kursi gereja kan sama ijai ibadah atau titi malah lupa itu sebetulnya isi ini inti ini